Bivši inspektor Dragan Karleuša i bivši suprug pokojne Divne Karleuše stigao je sa sinom i Jeleninim polubratom Ivanom na Dedinje. Dragan je došao u dom svoje ćerke kako bi bio uz nju u najbolnijim trenucima, budući da je ostala bez svog oslonca. Divna je preminula u nedelju oko 12 časova u svom stanu, a hitna pomoć je samo ustanovila smrt. Inače, Divna se sa 19 godina udala za kriminalističkog inspektora Dragana Karleušu, s kojim je 1978. godine dobila ćerku Jelenu. Divna i Dragan su se razveli još dok im je ćerka bila mala, ali su još nekoliko godina živjeli zajedno. Divna je u bivšem suprugu uvek imala lepe reči hvale, jer nikada nije zaboravila ljubav koju je na početku osjetila. Dragan mi je bio komšija, dopadao se i mojim drugaricama jer nas je sve šarmirao kao iskusniji i 11 godina stariji momak. Sve smo bile zaljubljene u njega, a dok su druge odustajale, ja nisam. Zabavljali smo se 3 godine, a onda smo odlučili da se venčamo jer sam ja ostala trudna. Jelena je rođena kao plod prave ljubavi, jer su te tinejdžerske ljubavi najjače. Kasnije je bilo možda i burnijih i lepših, ali tako iskrenih više nikad. Uoči venčanja celu noć sam sa mamom i sestrom pravila torte, a svečanost smo organizovali u domu Kraljevskog vazduhoplovstva na Studentskom trgu. Pevao je Marinko Rokvić, a svirao orkestar Ace Šišića, pričala je Divna.